Tufunye ekikangabwa kyatwine nga bamwisa obwire obukyere leero era tugiire okutuuka gano nga tumwagaana mu kitabo ekyomusaayi bamutemye ekinnya n'empasa. Nga oli kubona mbeera ya kikangabwa, mbeera ya kiyongobero, mbeera ya maziga wali mu disitulikiti y'Eiganga nga woli kumbona gano tuli mu bitundu ebyebuseyi era nga eriyo omwami omusuubuzi omutetumfu abaire asuubula abizigo, abaire asuubula sabuuni, eriyo abantu abakali kutegeeka bambi abamulumbye ku kampani wakolera bamuyita mu ngeri y'entisa era ng'ono bambi abamwise bakolesa mpasa bamutematema ku mutwe, bamutema ku nkoto, mu kifuba, bambi ekyamutwaire mu bulamu obwensi. Embeera y'oli kubona neeyo wano gwe tuli era nga embeera ya kiyongobero wano abataka b'ebuseyi bawine kugwa mu kikangabwa. Nze Muhammad Wambuzi Kamugu webuseyi bi ekikanga wejje ekigwe ku kyalo kino mbaire nva mu kusaala kuba ndwireyo ku musigiti ekewange yabayo obugeni n'atambula njeyo omugeni mbaire ndi ya mugeni mwidukulu wange yakoba ati dada idde oyambe kunali kubenduula tyole bamwise n'afuma mu nnumba naddala muvubukawo ng'aliko ati bamwise ng'ali ku layini oweera ndikuba amasimu nga tagema aye njira okwagana nga bamwise n'agema esimu n'akubira kyeyamaani ow'ekyalo. Buseyi kiri ku lubalama olw'ekibuga eky'Eiganga. It's about half a kilometer from Iganga town. Era nga tukitegeere ku nti eyayitibwa bamweta Mugisha Robinson abandi babaye bamwidinga atwine era nga abaire manager wa kampuni ekola ebizigo ni sabuuni eya Twino Habo Company. Abaire amazeewo emyaka nga 2 bambi nga aba wano wabula tukitegeire nti olunaku lwa leero omu kubatyamye abaire ali kubita wano okumpi n'owe n'akizuire nti ono bamwise oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo nga guli mu kitabo ekyomusaayi. Twakitegeereku nti olunaku olw'eiggulo daba essaawa nga 3 oba 4 batukobaire nti omugenzi yavuze motoka ye ey'ekika kya Ipsam yayira wano waka era emotoka eno batukobaire nti abeera agipakinga kuliya then yajja yingira mu nnumba era olwamaze okuyingira mu nnumba tutwidi byabairewo ekiririre bataka kugwa ku mulambo gwa Mugisha nga kyegamu alinga ali makidi kuba saati abaire azira nga ali mu mpale short nga bambi yafuire mu kitabo ekyomusaayi. Ku mabbali ag'omulambo bayagainewo empasa ane akis era nga ebeereko omusaayi era nga kirikobebwa nti abatema abatemwire Mugisha bakolesa empasa eno. Bwe yagwire nga yefundika ati polisi bwedi obunomundi ogw'okubitingiireyo kumana aye nga embasa ngibwineku ng'eriko omusaayi era ng'esigaire naawo tibamufundukuye nimana biwulu biri bibeka tujira okuwuna kunco nga batukoba ati neiba waimu waliwo omulambo tujja okutuuka polisi okwida okutuyigiriza okwingira tujja okubona nga neiba waife nga bamutemye empasa mu mutwe ebitundu 2 wakati ne bukutu nga agwire kyamunwa nga ali mu kitabana kya musaayi n'embeera yabimbambi yatwewaliikiriza kubanga abaire aze buzibu. Okay, tukobera ku ibanga kiri amaze mu kitundu kino era abaire akola nga biki emotoka abaire agisuza nga tukubona emotoka yeri wano abaire kati kuna amazeeko emyaka 2
era abeere ng'alina emmotoka ng'emmotoka yagisizanga wano lwatagisiziza wano agisaza enjira yasula ku kuseera ng'akola ki ng'omwami oyo akola bintu bya pulasitiika ne saabuuni ng'alina kampuni munda ng'alina kampuni ye era ng'alina abakozi twalizagalala ekikangabwa ekitutuuseemu eky'omutuuze waffe era omutaka waffe atuviireku bwe batugungwire obwire bwa leero tuli benyamivu olw'abantu abalina emitima egy'eiko abatuseeseemu kuba ebintu ebifaanana biti amazima g'ene tubaire nga tubisuubirakuba mu kitundu kyaffe aye era nga ife abatuuze ab'ebuseeyi twongera okuvumirira abantu abakoze ekikolwa ekifaanana kityo obula twongera okubagemya omutonzi kuba n'omulamuzi waffe asinga okuba ow'okuntwiko aye ng'abataka tuli bayinogovu mu mitima gyaffe kuba tomana bwe bakola eirooyo ekyo tomana ekyo basobola okuyida ewange ekiriwo kiri nti bano abatemu bayenze bulamu bwa muntu kuba sayini zolaga diraga nti bayinze sente kuba nga wenkobere nti omugenzi yalesebwa n'emmotoka kuliya yajja n'ebisulumizo ku mulambo we bamuyitiire wagwire twagende nga ebisulumizo eby'emmotoka biri awo ebisulumizo eby'emmotoka biri awo kitegeeza nti abatema abamuyise tibayinze byabugaiga bye bantu beere nga bajja n'emmotoka ebisulumizo bibairewo era n'emmotoka yoona ebeire awo bambi kuliya n'ekintu ekindi eryo byabaire akola ng'okutunda saabuuni n'ebizigo mu sitoowa yabeire aterekanga saabuuni n'ebizigo bino tibyaganibwayo nga tibyatoleibwako ekitegeeza nti bano abakikoze bayenze bulamu bwa Mugisha Robinson tibayenze byabugaiga bwe so embeera etowa eri wano mu bitundu ebyebuseyi nga oli kubona mbeera ya kiyongobero omwami ono batukobeire nti abaire ng'akolako n'emirimu egy'obwa pasita ng'ajja mbuyabulira kuku mu makanisa era n'abantu abandi babeere nga tebaidinga musuubuzi nga baidinga pasita era abandi bali kutuukanga nobakati ni pasita waife so abaire akola mirimu mingi tuli kuzuula ng'abalina abakozi basatu abayaka aye ezira ku mukozi ate nga ido basiibya ngu balikola saabuuni n'amawulire gabaaneiba ge baliikoba aye tuli kujja okwekanga nga ezira kuna muntu gwe tuli kwagaana nti oba aliwo ngire munumba twagaana nga buli kintu kisansule kale kiboneka ndowooza watu bamaze baatoolamu ebibagemaku empapula kuba babasaba endaleeta ya LC1 yova ndaga muntu yo n'akafaananye ak'ekikanga aye byonna twagaire abantu abasuubira nti babaidi bayagaza byonna engeza kitulibonamu n'amawulire ago agagwire kitundu kyaife amaze kibanga kikunera abaire akola biki abaire akola saabuuni anaaba n'ebizigo era ng'atundaku ne pulasitiki aye pulasitiki abaire yagivaamu buti ng'ali bwaku saabuuni yonka era abaire amaze emyaka nga 2 kitundu ng'akola omulimu ogwo kyetwewuunyisiza ino nti okutema butandise okusembera osuubira luuyi aye nebusiiyi butandise okola ki kyatuganamiza ino olwaleero nokukeera ku nkyo nga mutaka munaife ku kitundu bamutemuire mutemulayo ekitalo ino nze nsaba ng'omukulembeze nti twizeewo obukulembeze obwalinga weira nga polisi eteekateeka okupatolinga ebyalo okuba nga tuteekateeka abatambula obuyi tube nga tubafuna eira twalanisa obuyibi nga twataaga enkola eyo yali nga patro tambula obuyi olwaleero saa lino patro dayemerezebwa tiddi oba ekitongole kya polisi kikafuna amafuta tiddi oba buzibu ki oba alawensi n'omutono so nsaba ngefe abakulembeze tufuna obuzibu oti ni buno tweralikirira ino nti abataka baife mu kitundu saa noona babanga tukwemukati abagona okuyibwako ebyaibwe n'olwaleero n'okutegeera ni kunkyo n'ekyokutema namba mu motoka kikaire mu buseeyi muno era tugiye okwetolola ku nkyo nga n'emotoka edini batimye ku namba twafuna okweramira ino okw'amaani kiro kucha ngalinga investor mu migombo wali yaifu mukozi wa saabuuni bamutemire mu butemu obw'amaani chairperson LC1 yasobola okulipotinga ze nafuna amoyo twatuuka aye ng'embeera ebeere buno eyo buli muntu gyali kubona timu sabeere nga agasana kalama
bantu byabaire bigasa abaana baife n'okuba service enyo mwigomba nakalama ng'obukulembeze bw'Igomba n'Iganga tufiirirwa omuntu ezo enaku nti abantu abamutemwire babeera akolagana nabo bebasuubiriza eza ekigwandiiko kyonna kibagema kuba tubakwati buli muntu ng'olikuja okozesa n'abantu bawowe n'eripooti ebagema okugigemaza LC1 esobola okugira bagwire obubuzi ekiyamba abantu bano kutandika okunoonyereza ku bantu abo ekyo tukoba abantu bona tuli kikoba bubi olwaki tulaze nti buli muntu ng'ali kudda munakalama nga muyaka ate kuba n'ebintu ebigema kuva yava ni waliikolera singa ozoba obugwire twasobola okukola kiki okulondoola abantu abo so tusaba poliisi okukola ebwenkanya okwongera okunoonyereza okuba nti ezuula abantu bano abakyamu bateza kutuma obuzibu abaire nga akakasa mu Igomba nakalama. Mwami Mugisha Robinson nga wenkobye nti abaire nga manager wa kampuni ekola sabuni n'ebisigo bali tukuba nti abaire n'abakozi babeire akozesanga era nga eri abakozi nga basatu ababeire nga bali mu maka gano mu nnumba eno yabaire apangisa era mbu abataka ba nebazi bababwaineku haye ekyembi ekiriwo kiri nti poliisi egira okuwuna kunco wano nga ezamu waire muntu ye bali kubonako so tuli kutya nti oba oli awo abakozi bano babeire akozesanga basobola okuba nga balina ikobane lyebaidde kukufa kwa Mukamawabwe Mugisha kuba abakozi tebayaganibwawo n'ekintu ekindi mu maka ga Mugisha bamuyitire babeire woyina enfuutaano naddala ng'etandikire mu kisenge yabaire asula okulwanagana kwatandikire nga mu kisenge ere kuba twagende ng'empapula nsulesule engoye donna nsansifu baida bafuluma kuliya era nga kuliya naye bamuyitire bambi n'empasa gye bamuyitire n'empasa era nga bamutemye ku mutwe bamutema ku nkoto bamutema ku kifuba embeera tabeera ennungi era wolingira omulambo Mugisha yagwire yefundiikirira ati yagwirire ku mutima wabula nga empasa ebeere ku omusaayi era nga kiraga nti bano babaire bakambwe ino abakikoze babaire bakambwe ino tutwidde ensonga nga kiri kutebereza nti oba oli awo abakozi babeire akolesa mu kampuni eno y'ebisigo bambi n'abavuire ku obuzibu buno balina kinene kyo baidde kukufa kwa Mukamawabwe kuba ido babairewo aye poliisi yagaine nga bazirawo n'ekintu ekindi kiri nti abataka batukobeire nti Mugisha ono mbu abaire alanganga n'emirimu ku marediyo ati ayenda ba salesman bakitunzi era mbu nga ubatuuka bano mbwe abasaba emitwalo 50 mala abawe ebintu bye ebyokukozesa abeesiga okuba gasabuuni abawe n'ebisigo okujja okutunda era nga mbu abaana babaidanga gano sente then luvannyuma yabawe ebintu okujja okutunda wabula abataka batukobiri nti abamu kubakozi abandi babere nga tiri bamativu n'enkola eno ey'emirimu era nga abandi bababonaku nti bamala wiiki ndala bagolola waberewo n'ebikobebwa nti abakozi babaire n'okwemulugunya nga bakati Mukamawabwe abaire agemanga ebintu byaibwe endagamuntu agema documents daibwe mbu yadiroberaku yabalera okugolola waka so tutwidde oba oliawo bino byabyana ebyaletuse obusungu byamuleetera okufa so bina byakuteebereza kyova tulikwa nti kiteeberezebwa aye kirungi poliisi eidya mu kitundu kino etandise okubuuliza ndidi with time tudda kubakobera ekinaaba kigira maiso poliisi ebeere gano okuva ku nkyo byefunye bingi era tudda kwogerako kunabo batukobere kikyene kyene ekyabairewo ono yatemwirwa atya ne baani abakikoze era nsonga kiri babe bamulanga so yo nembeera ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos oluvannyuma olw'okwekebedde ekifo okunoonenkereza poliisi etwairewo omulambo gwa Mugisha Robinson yagutwala mu iggwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'Iganga okwongera okwekebeddebwa nga beene bajja bamaiso bambi n'okubuliza so embeera teweri nga wembakobye poliisi ekali kuva mu bulambulukufu kutukobera what exactly happened the circumstances under which this man was killed so these are just allegations kuva mu bantu ab'okukyalo kuno bebali tukobera kuku nebyo aye with the time the police alikujja kutukobera wabula nga amawire gantisa amawire mabino gakikangaba wano ku kyalo ekyebuseyi era nga abataka batandise okutya nga bakati obutemo buno obw'okulumba omuntu ne bamuyita n'ebijambiya bambi ab'ebyokwera balina okuvaayo basitukiremu
batandika okukola oboolyawo patrols nti lidda kubayamba kuko oboolyawo okutiisa abantu abakola ebikyamu ne bayita abantu.